ibyo byose rero hakiyongeraho n'ibindi bivugwa turavuga muri zandani byo kuba mu by'ukuri agence abamo yo gucuruza abakinnyi hari byagiye byafekte equipe ya PRFC muri uko gukonjesha abakinnyi abatemera terms abatemera deal yabaproposaga zo kubasohora mu gihugu abajyana hanze haravugwamo amafaranga ya Nige na Clement hari bivugwa promesse yamuhaye n'ibindi hari abakinnyi bitwa ba Aliyuswane hari bivugwa hari ibyo yapfuye na Lampte umukinnyi uhembwa neza kurusha abandi mu Rwanda umwe mu bahembwa neza muri akarere duherereyemo ka Sekafa uwo mukinnyi muri PRFC ari muri frigo arakonje nta kina ntinyagambura hari ibivugwa by'icyo yapfuye nawe so bakaheraho rero abafana na leadership y'ikipe ya PRFC avuga ko equipe bafite n'urwego rw'imikinire yayo n'urwego igaragaza ari umusaruro muke ushobora kubona ari ya kabiri ushobora kubona yatwaye igikombe cy'amahoro ariko ibyo ntaho bihuriye n'ibyo APR yakagezeho nuko yakabaye ihagaze ubu ngubu iza kubikoresha groupe yayo neza ifite umutoza mwiza ushobora gushyira equipe hamwe akayibyaza umusaruro izamu naryo mu defenseur beza twagize muri championnat twabonye bafite impano kandi bakiri bato Aliyuswane ubu n'umubencher uhoraho izamu byatangiye Pavel Nzira ntiyigeze akora skandali wenda zimukura mu izamu umunsi umwe yarabyutse yisanga muri frigo ayigumamo ubu n'umuzamu musimbura mu buryo buhoraho Darko Novic n'izina ryaraye rivuzwe n'ubu ngubu riri buvugwe sinzi ko cyumweru kiri burangira ritavugwa Darko Novic ya rumutoza w'ikipe y'ingabo z'igihugu wa PRFC yayigezemo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 ayisohotsemo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2025 haburaga iminsi mike cyane ngo yuzuze umwaka ari muri ikipe y'ingabo muri uwo mwaka Lorenzo ntabwo agiye imbokoboko kubera ko Darko Novic akigera mu Rwanda yahise atangira imikino y'amarushanwa ya competition ndumva irushanwa rya mbere yakinnye niba mbyibuka neza ndumva ari Sekafa Kagame Cup Sekafa Kagame Cup yabaye wa kabiri kuko yakinnye umukino wa nyuma atsindwa kuri finale abo wa kabiri ntabwo ari resultat mbi kuko yari umutoza mushya muri equipe nshya atamenyereye mu mikino yatsinze harimo n'amakipe mu by'ukuri akomeye yasezereye yasezereye equipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudan urumva ntabwo yari run mbi muri Sekafa irushanwa rya kabiri yahise yinjiramo ryari irushanwa rya CAF Champions League equipe ya PRFC mu by'ukuri yari ifite inzozi zo kugera mu cyiciro cy'amatsinda kurenga raundi ya kabiri bakagera mu cyiciro cy'amatsinda nkuko PRFC yakunze kugenda igarukira ku muryango n'ubundi nako byagenze kuko Darko Novic yabashije gusezerera Azam yo mu gihugu cya Tanzania arakomeza ajya kuri raundi ya kabiri ari nayo ya nyuma asezererwa n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri ikipe ikomeye ikigugu muri Afrika banganyirije i Kigali atsindirwa nayo i Cairo mu gihugu cya Misiri iyo Pyramide narakomeje ubiri ku mukino wa nyuma wa Champions League mvuko yasezerewe n'umugabo ni Iran nayo yakamuteye ishema mu by'ukuri urwego rwa equipe yararimo atangira shampiyona rero atangira shampiyona nabi cyane ku buryo murabyibuka nk'umukino wa mbere yagiye gukinira i Rubavu anganya n'ikipe ya Etincelle mu by'ukuri bona kina nabi biramugora gufata umwanya wa mbere ku buryo faza yose kandi yaravuye mu mikino ya kafa kina neza abantu bavuga bati zizajya zirya binga ariko akinjira muri shampiyona equipe yikubise hasi atangira kujorwa no kunengwa n'abakunzi ba PRFC ndetse na leadership ya PRFC ku mitoreze y'abakinnyi ndetse no kumenya guhitamo abakinnyi banyabo bo gukina mu gihe gikwiye inconsistency ukudahozaho mu guhitamo abakinnyi 11 bakina hari imyanya yagiye ihinduka wenda turaza kwigarukaho nk'umwanya twavuga ko watangiye ukinwaho n'umukinnyi A hakagira igihe cyo gukinisha B C zikabigiye kurangira hari gukina C iyo myanya yagiye ibaho nagwa nk'urugero rumwe wenda mwihitiremo n'indi myanya C zitangira hakina Tadeo Rwanga kuri gatandatu bigira nyuma aba Dauda Yusuf faza rirangiye bagarura Pichu mu rundi witwa Nshimirimana Ismail Pichu ubu ni wakina abanza mu kibuga sezigiye kurangira ari ukina ubanza mu kibuga urumva muri equipe imwe ba nimero 6 urese yaragize igihe cyo gukina abanza mu kibuga wajya ku ruhande rw'ibumoso ukabibona wajya mutemo bwugarizi ukayibona umwe ma defenseur beza tuyisengera Sene yageze aha mu pointer wa exactly kwizigira kuki
kwirukanwa kwa Darko Novic nta muntu byababaje. impamvu ntayo byababaje biraturuka ku by'abantu bagiye babona umupira wo mu Rwanda ubamo abawubamo barazwi. hari abantu bakurikirana umupira umunsi ku wundi bari mu byiciro bisanzwe by'abanyarwanda. harimo abanyamakuru bakora ibiganiro bya siporo, harimo abayobozi b'amayikipe, harimo abatoza, hakabamo ndetse n'abafana. abo bantu bose bagira ibyo babona. nitujya kureba APR Football Club gufata icyemezo cyo gusezerera Darko Novic, tukabirebera kuba yaratwaye Heroes Cup, tukabirebera ko yatwaye Peace Cup, ntabwo biriba bihagije kuko ibyo bikombe n'uburyo yabitwaye nabwo ntabwo yabaga yagaragaje urwego rw'imikinire ruhambaye. uvuze ibikombe yatwaye, navuze ko yagiye atagiye imbokoboko gusa, ariko se hagize ukubwira ati baramurenganyije yaba nawe adafite ukuri. yego hari abantu bamaze igihe basobanukiwe iby'umupira basigaye batubwira ko kwibanda kuri statistique ariko kuyoba kwa mbere kubaho mu mupira. statistique imibare, kuko imibare wambwira yo kumbwira ko wakiniye na Gasogi United 1/2 ukayikuramo kuri away goal, uri kipe nka APR Football Club ntabwo ushobora kuza kumbwira ngo iyo statistique iraza kukubakinga. kuba waza ugatsinda match imwe ntabwo bikugira umutoza w'igihanganye. rero icyo nakubwiraga ngewe guhagarika Darko Novic, impamvu nta muntu byababaje nuko uburyo bw'imikinire ya APR Football Club buri wese arabibona ko buri terrible. Identity ya APR, identity APR nta mupira mwiza yakinaga mu kibuga usukuye. Bawundi bavuga ngo ni ikipe ya mbere irimo irakina n'ikipe irayempoza, irayihaga, irayisatira, irayitsinda ibitego bifatika. ni APR yo gutsinda 1-0, ni APR yo gutsindwa n'amagaju, ni APR yo gutsindwa na Mukura. nta nubwo ndibuze kuri Darko Novic abantu niba ari statistique mushaka kujya kureberaho mwere kuri Thierry Froge yatwaye igikombe cya champion umwaka ushize. APR iramusezerera adatsinzwe, unbeaten. yazize iki? yazize ko akina umupira ushaka identite y'ibyo akina ntubibona. ni umutoza wazaga mu gitondo agaterateranya akabona igitego kimwe akakiryamaho kwisha manene. abakunzi ba APR Football Club icyo cyarabaye rero niki Rovian, bituruka ku kintu cya mbere cyitwa Darko Novic aza yazanywe n'izihe ntego. yaje Thierry Froge aje gusimbura, yaratwaye igikombe cya champion. yaje n'umuntu bahaye intego zo kujya mu gikombe. bose yari yagitwaye unbeaten. unbeaten Thierry Froge adatsinzwe. atwaye igikombe ari unbeaten. abantu baravuga bati iyi kipe itwaye igikombe ari unbeaten, bagiye kwishaforinga bongeremo izindi mbaraga, bongeremo abandi bakinnyi beza, noneho itwereke yitware neza mu ruhando mpuzamahanga. yero objectif ya mbere, intego ya mbere yari yahawe ya Darko Novic kwari ukuza agatwara ikipe muri Champions League kandi akitwara neza. ikintu yakoze muri Champions League wavugaga abantu bamushimira no gusezera ikipe ya Azam. nibwo bavuga ngo yakoze akazi katoroshye. ariko Pyramide isanzwe ari ikipe ikomeye muri Afurika n'ubundi yaramugaritse. ibyo ngibyo nta muntu wagiye ngo afate Darko Novic amutemereye itaka, ko Pyramide irimo irakina finale, ntabwo ari ikipe yoroshye. ariko mu kugaruka muri champion APR twese icyo dushinzwe ni amakuru barayaduha abayobozi, amakuru turayishakira. twaje kubona recruitment zikozwe, turavuga ngo APR ibintu igiye gukora muri shampiyona ntibisanzwe. bazana abakinnyi beza bahenze ku rwego rwo hejuru. abantu baravuga bati iyi APR mugiye kuyibona isa nkaho ari and yet za recruitment, za expectation z'abafana, za expectation z'abanyamakuru. ubwiza bw'abafana, ubwiza bw'abakinnyi ba APR ubupemera mu guhenda kwabo. APR ntabwo isa nkaho ari nshya. ubu ntabwo isa nkaho ari nshya. reka mbunganire kuba umukinnyi ari mwiza ahetse gare ko abahenze
muri 2020 urashobora yuko umukinnyi ashobora guhenda ariko mu kibuga adahenze hari profile ya aperi Ruvuya aperi yagarutse kuri politiki y'abanyamahanga anyeka yuko ibyo kwizera avugaga by'abahenze abakinnyi ba aperi yagiye igura rimwe na rimwe wasangaga aperi yari yaravuze ngo tuzagura abakinnyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu cyangwa bakinira ikipe y'igihugu niko babigezeho ako niko nigiye kongeraho mureke ngasasire gutya urugero nk'abandi reka mbafashe imyaka bagombaga kugura abakinnyi ubwo aperi yagarukaga kuri politiki y'abanyamahanga byatangajwe yego no wari chairman wayo ubu ni CDS mugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndumva yarabitangarije i Bugesera cyane Bugesera aperi yarimo itwara igikombe icyo gihe hari igitutu abafana bavuga bati mugarura abanyamahanga tube kipe kompeta neza muri Champions League uko murabyibuka ko yarigeze isezererwa n'amakipe nka za Gor Mahia muri Champions League bidasabye na Pyramide Gor Mahia ikayigarika icyo gihe CDS ubwe ari Bugesera yaratangaje muri ubu buryo yaravuze ngo tugiye kugaruka yabanje kuvuga ngo ko muri kuduhatiriza kugaruka ku banyamahanga icyo gihe yabwiraga itangazamakuru ko musa nkaho mu byifu garuka ku banyamahanga urwego rw'abakinnyi ya aperi zagura ko mukwiye kuba mufite ubwoba ahubwo bizashoboka ko muhangana nayo ko ari nko kuvuga ngo izajya itsinda ya makipe yandi ibitego byinshi noneho n'urwego ruzaba ruri hejuru rurenze shampiyona cyane niho yahereye avuga ngo tuzagura abakinnyi bari munsi y'imyaka 25 bagifite reselling value ku buryo nibura bazajya bagurishwa ku gaciro kari hejuru yako baguzwe urumva babaye business tugure kandi abakinnyi bakinira amakipe y'ibihugu byabo cyane ntabwo navuga ko 100% ariko byagenze ariko nka 50% byarabaye kubera iki hari abakinnyi ya peri yaguze bakuze ariko hari n'abato yaguze kandi beza kandi bakiniye amakipe y'ibihugu banayikinira ndaguha urugero aperi yaguze myugariro uri promising utanga icyizere ukiri muto y'imyaka 21 yitwa Aliyuswane afite potential gukinira ekipe y'igihugu abatoza b'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire babaroko bagiye bamuvugaho cyane Senegal nagiye bamuvugaho ni umukinnyi washobora kuzajya bakinira muri CHAN cyane uwo mukinnyi buretse gato uyu munsi niyo yaba yari kuzagira kariyeri nziza muri ekipe y'igihugu uyu munsi muri aperi yabaye umukinnyi w'umubensheri nta muntu ushobora kumutekerezaho kandi yari umukinnyi muto uri muri ya myaka myiza umupira karite mu kibuga ntawagize icyo amunenga ariko kubera management mbi ariko mu bijyanye n'abatoza uwo mukinnyi ubu ngubu ni indesirable n'umukinnyi udakenerwa muri ekipe ya PRFC urwo n'urugero hari abakinnyi bahamagarwaga mu makipe yo batagihamagarwa Paveri Nzira n'urugero yabuze yatakaje umwanya muri ekipe y'igihugu ya Congo Brazzaville ari muri aperi yarahamagarwaga na mbere yuko azamo bigera nyuma ariko Paveri so kubera kwicara none se yabuze call up imwe akina Paveri yakoze amakosa mu ikipe y'igihugu iwabo nibo bamuretse yakoze amakosa yahe yatanze ibitego kuri Uganda Paveri Nzira ntabwo yabuze kola kubera yuko yabaye mu bencheri muri aperi none se ubu yabaye mu bencheri muri aperi reka tuvuge ko performance mbi reka tuvuge ko ariko ntabwo bamureka burundu ngo nuko yatanze ibitego reka tuvuge ko yagize performance mbi bakamudinayinga kola up yari kurikiye none se yakomeza kwitwa neza muri aperi ntibari kuzongera kumukenera ni ikigaragaza ko atari kuzongera kumukenera ariko bari muri yizwe mu bencheri uwitwa uyu Richmond Lamptey atoza b'ikipe y'igihugu ya Ghana baramwifuzaga abafana ba peri bemera ko azi umupira nababwiye inkuru y'uyu rutayizamu watara yahibazaga ati umukinnyi dukina mu myitozo mapase zose kuki muri ekipa adakina ko natsinda ibitego byinshi turi kumwe kuki adakina ikibazo nta muntu wagisubiza yatakaje navuga amahirwe yo gukinira ekipe y'igihugu ya Ghana ageze muri aperi ko amaje impamvu adakina abura icyo asobanura so uko wagura abakinnyi beza kose uko wajya mu ngamba kose ntushobora kwesa imihigo ufite umutoza usa n'uhanganye na club ntabwo bishoboka ngira ngo Lorenzo wari urimo urasesinga cya kindi wari urimo urambaza kuki ntayo byababaje ni ukubera expectation ibyo abantu bari biteze kuri Darko Novic n'ikipe ya bari biteze byari ibiki Ruvuyanga mbere Thierry Froge muribuka ikintu yazize ko umwaka wa mbere mu kugura abakinnyi baguze abakinnyi twese twemera ko bakuze kandi no mu myaka koko bigaragara ko bakuze abakinnyi ba mbere baje ni Tadeo Luanga ni Shaibubu Ali urimo urabyumva ni Charles Benjamin Banga
ni Victor Mbaoma Chukwemeka, niba mbibuka neza. Hari n'abandi bakinnyi nk'abangahe nka babiri. None abantu baravuga bati ubwo wongereho na bandi basezerewe ba Odibo na Godwin Odibo na Nwobodo ariko abo Nwobodo na Odibo nabo uyu mwaka nabo kwa Darko. Aba mbere ya Darko rero muri buka ko Thierry Froge abantu barongeye baravuga bati APR kiro wa Musudani ni Shaibu Bali namuvuze na Babemora Pamasongwe na Babemora Pamasongwe. Hari ibintu bibiri byirukanye Thierry Froge. Baravuga ngo mu bakinnyi bazanywe harimo abakinnyi bakuze bataduha umusaruro, hari n'abakinnyi bagaragaza ko bari ku rwego rwiza wimye umwanya, arimo Benjamin Banga wanavuye muri APR ari umukinnyi w'abafana anagurwa n'amafaranga kugira ngo bigaragaze ko yari ari kuri level nziza, ariko Thierry Froge yari yaranze kumukinisha. Noneho haje Darko Novic, baravuga ngo n'abakinnyi bakiri bato bari promising, nabo ngabo Lorenzo yagarukagaho bose, nabo ba Nwobodo, nabo ba Odibo, nabo bose twagendaga tuvuga. Abantu rero expectation zarazamutse, twumvise recruitment, amafaranga abakinnyi baguzwe, twumvise profile zabo, abantu bose bizera ko bagiye kubona APR isa nkaho ari icya, bizera kuzabona APR ikiri umupira ushimishije. Cyageze rero igihe abantu bagiye ku kibuga hagaragaramo iyo inconsistency ya Darko Novic, kutagira 11 bahoraho, kwivuguruza mu byemezo. Uyu munsi umukinnyi yakinnye, ejo ntiyakinnye, uyu munsi arakinisha abanyarwanda 8, ejo arakinisha abanyamahanga. Muratera amabuye umutoza ariko ntabwo ndiho urashaka gutunga urazana indi version. Indi version rero usubiza ikibazo cyangira ngo abantu ibyo twari twiteze ntabwo aribyo twabonye mu ikipe ya APR Football Club. Ni imwe mu makipe muri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, yari makipe akina umupira mubi ugaragarira buri wese rwose. urakoze cyane Axel, urasaba wowe nawe wamugana utemeranya n'ibyo kwizigira na Lorenzo barimo kuvuga, wowe indi version ufite ni iyihe wumva twasangiza abadukurikiye? Ikintu gihari amakipe nk'aya ngaya akomeye nka APR nta nubwo ari no muri Afurika gusa, wenda no ku mugani w'Uburayi no mu bindi bihugu byateye imbere muri ruhago bifatwa nk'ibifite palmarès zinakomeye, binafatwa nk'aho ari nabo mu by'ukuri bayoboye umupira w'isi, kuko ni nabo bari no mu bawuhima ingenge iyo dufata nka shampiyona y'Abongereza cyangwa n'ibindi. Hari ibyo abasesenguzi bita ngo ni amaproje ari sportif, sibyo? Ugasanga muri izo projet sportif ziratuma bazana n'abantu mu by'ukuri bafite icyo bagezeho, wenda mu ekipe yandi bagiye bacamo. Niho tuzasanga hari aba technical directors, niho tuzasanga hari aba sporting directors. Urumva ibyo bikubakwa n'abo bantu, bakazana abakinnyi bakomeye bagafasha ekipe gukora projet. None ngiye icyo mbaza muri ekipe ya APR, mushobora kunyibutsa nk'igihe APR ishobora kuba iheruka nk'umutoza wazanye projet nzima, byibuze akayima mu gukora projet ni Burayi, byibuze abatoza bahera mu myaka 3 kuzamura. Karavuga ati umwaka wa mbere turubaka, tuzazana abakinnyi turebe uko bimeze, uwa kabiri abakinnyi bazaba bagenda batangiye kumenyerana, uwa gatatu n'umwaka wo gutangira kugenda dutwara ibikombe. Trust the process. Urumva nibyo ngibyo. Muri APR umutozo yeruka kumara mu byibuze seze 3 n'indi watinzemo ne Adil maze mingahe sezo ebyiri we yagiye n'agatoya, we yagiye uwamusimbuye ninde? ni Thierry Froge. maze igihe kingana iki? sezimwe. uwamusimbuye ninde? Darko. amaze igihe kingana iki? sezitaruzo amezi 10 nako. Ubwo rero ngeyo ndeba ibyo bintu, abatoza bashobora kuza bakavanga ibintu byabo, ariko si uburyo abatoza baselekisione, uburyo abatoza batoranywa. Umuntu wicara muri APR akiga izo profile zabo, akavuga ati uyu mutoza arashoboye, bikagenda binahurirana nabo bakinnyi n'izo profile z'abakinnyi, ariko bikarangira umusaruro utagezweho.
umukinnyi uri ku rwego rwo kuba yahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Ghana, uri mu rwego rwo kuba yahamagarwa muri ekipe cyane ya Senegal, ariko ntibikunde bikabaho ku mutoza wa mbere, bikabaho ku wa kabiri, bikabaho ku mutoza wa gatatu, umutoza wari warasinye imyaka 2 cyangwa 3 akagenda atamaze n'umwaka. ndumva icyo ngarukaho ngewe urumva abatoza baza bate ikipe ya peri uburyo ihitamo abatoza, uburyo ifite staff ishinzwe guhitamo abo batoza, binajyana n'ibyo byose byo guhitamo abakinnyi, niyongere ikora akantu ko kongera kubicaza, niba ari n'amahugurwa bayakore, niba no kubaganiriza babaganirize, ariko still nuzaza asimbura uyu mwene data ugiye nibikomeza uko bimeze nawe ntazamara umwaka.